U okviru ovogodišnjeg dečijeg karnevala grupe mališana iz paraćinskih vrtića i dece nižih razreda osnovnih škola u maštovitim kostimima u subotu je defilovalo gradom na opšte oduševljenje prisutnih. Mališani su kao i uvek pobrali simpatije i aplauze u veseloj atmosferi, uživajući u programu karnevala uz muziku i igru. Utisci su fenomenalni, očekujemo odličnu zabavu, odličan nastup naših đaka i drugih đaka i radujemo se ovakvom događaju, naravno. Što se tiče kostima i maski, u našem slučaju nisu bile veoma zahtevne, mi idemo na pevanje, tako da imat ćemo jednu lepu tačku. Tara Jovanović iz škole u Sikirici, koji si razred? Drugi. Da li prvi put učestvujete na karnevalu? Da. Kako ste se pripremali? Pa bilo je lepo, koreografija je laka i sve je dobro krenulo. Kako ti se sviđa danas ovde? Meni je super. Naš drugi razred su smajlići. Pođemo od toga da je osmeh najlepši ukras na svakog čoveka, pa eto i mi danas dajemo osmeh i sa velikim zadovoljstvom smo uvek na ovom dečijem karnevalu. Samim tim što mi svake godine učestvujemo dovoljno da govori o tome da mi volimo i to je jedna divna manifestacija za naš grad. Mi smo smajli i jako smo srećni zbog toga. Da li prvi put učestvujete na karnevalu? Da. Kako vam se sviđa atmosfera? Super. Kaži mi tvoje ime i prezime, koji si razred? Katja Živulović, drugi razred. Ovogodišnji dečiji karneval svečano je otvorenim proglasio Miloš Đokić, zamenik predsjednice Skupštine opštine Paraćin, pozdravivši prisutne roditelje, vaspitače, učitelje i brojne građane Paraćina koji su pratili ovu manifestaciju. Čast i zadovoljstvo otvariti ovakvu vrstu manifestacije. Jednostavno, kad su deca najsrećniji, onda smo i mi iz lokalne samouprave najsrećniji. Jer nema veće sreće nego videti njihove osmehe danas. Dečiji karneval traje već godinama. Ovo je 11. godina po redu da se organizuje. Nastavit ćemo sa tim jer zapravo vidimo koliko to deci znači. Što zbog javnog nastupa, što zbog ovih koji ih prate i koji to sve pripremaju. Opština Paraćin je spremna da se i nadalje bori za budućnost naših najmlađih. Đokić je ovom prilikom naglasio da lokalna samouprava posvećuje pažnju potrebama najmlađih sugrađana ne samo kroz organizaciju manifestacija u kojima deca aktivno učestvuju, već i izgradnjom infrastrukture i uređenjem prostora gde kvalitetno i aktivno mogu provoditi svoje slobodno vreme. Opština Paraćin samo ove godine u samom centru grada će izgraditi, tačnije jedno je već izgrađeno dečje igralište kod novog amfiteatra, sledeće će biti u ulici Nikole Pašića i plus igralište kod mesne zajednice Gložda koje će takođe biti novo. To su, dakle, veoma važne igralište jer je tu velika koncentracija dece, znači to su novo igrališta koje će biti izgrađena takođe i u nekim selima, a i svakako nastavljamo sa obnavljanjem i onih već postojećih. Karnevalske grupe, a bilo ih je 24, smenjivale su se na pozornici. Njihov nastup ispraćen je aplauzima, a ni ovoga puta nisu izostali animatori koji su jednako doprineli zabavi.